Evo, i novi gosti su u našem studiju, a radi se o članovima Atletskog kluba Sarajevo i također sa njima je stigao i trener Muhamed Fisović. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas došao. Boja Eldin, dobro jutro, dobro nam došao. Hamza Šehić, dobro jutro Hamza. I Ajla Reizbegović, dobro jutro, dobro nam došla. Evo, Muhamede, u četvrtak ste se vratili iz Sremske Mitrovice. Atletski međunarodni miting. Jeste, ovako, bili smo na atletskom mitingu, znači međunarodno pionirskom, a posle pionirskog u noćnim satima je nastavljen seniorski miting gdje je bilo raspodijeljeno u međunarodnog karaktera iz više, recimo, klubova. Dok smo mi, recimo, naše takmičenje počelo tačno u 6 sati, mi smo predstavljali našu Bosnu i Hercegovinu i Atletski klub Sarajevo skupa sa još 3 države, recimo bila je Crna Gora, Srbija i Bugarska. Kako sam ja dobio informaciju da je bilo negdje oko 24 atletska kluba iz te spomenute 4 države, gdje smo mi napravili stvarno, do sad mogu reći, najbolje rezultate atletski. Zaista veliki uspjeh ste postigli u Sremskoj Mitrovici. Koliko je članova atletskog kluba otputovalo na ovo takmičenje? Otputovalo je 20 i to jest ja kao trener 21, dok smo imali recimo 4 seniora koja su išli posebno, znači s kombijem i direktorica Vahida Košć i trener Sead Konda. U kojim disciplinama su se takmičili naši atletičari? Naši atletičari se takmičili u disciplinama 60, znači pioniri muški i ženski, skok u dalj muški i ženski, vis muški i ženski i 300 metara muški i ženski, a kod seniora smo imali 100 metara muški i ženski i 800 metara smo imali isto Selmu Zrnić koja je bila prvo mjesto. Odlično, svaka čast. Evo, pitat ćemo Ajlu. Ajla, koliko si se dugo pripremala za ovo takmičenje? Pa, trenirala sam svaki trening. Pripreme su bile, mogu reći, jake, ne znam. U kojoj disciplini si se ti takmičila? 60 metara i 300. I koje medalje si osvojila? Na 60 metara prvo mjesto i 300 metara drugo. Svaka čast, Ajla, čestitam ti. Hamza, koliko si ti pripremala dugo za ovaj miting? Da li je bilo naporno? Pa jeste. Jeste, ali kakvi su rezultati? Drugo mjesto na 60 metara, ali za stotinku. I treće mjesto u skoku dalje. Svaka čast. Eldine? Jeste. Ti si također pripremao? Jesam uporno, jako puno trenirao da bi stigao dobre rezultate. O kojim disciplinama je riječ? 300 metara i vis. A medalje? 300 metara uzeo prvo mjesto, a na visu treći, gdje smo dijelili na drugo i treće mjesto. Svaka čast. Dakle, zaista ste zadovoljni sa ovim susretom koji je iza nas. Evo, trener će nam vjerovatno reći koji su to još članovi osvojili medalje i u kojim disciplinama? Oni su bili raspodijeljeni, recimo mi smo iskoristili, hajde recimo, imali smo stvarno i recimo najmlađi takmičari, to jest recimo godišta 2003. A recimo nastup imaju 9 godišta, što je stvarno velika razlika po 3-4 godine. I tako da mi smo bili najmasovniji u cjelokupnosti, znači mi kad smo se pojavili, evo Sarajevo je došlo i stvarno mogu vam ovom prilikom stvarno je istekao da smo tako lijepo primljeni i s obzirom da je recimo Srbija, znači stvarno i ovom prilikom se zahvaljujem stvarno Atletskom savezu Srbije i s kojima smo odmah posle takmičenja dogovorili neku suradnju da naprave. Oni su vjerovali ili ne, stvarno jedva čekaju da dobiju poziv da dođu u naš grad Sarajevo i šta god šeher Sarajevo i stvarno ovom prilikom se zahvaljujem ljudima koji su nas tako lijepo dočekali i šta ja znam. Ne mogu opisati stvarno bez... Evo, Ajla, da li ste se družili sa drugim atletičarima iz drugih zemalja? Da li ste stekli prijatelje? Pa naravno, uvijek stičemo prijatelje na takmičenjima i preko Facebooka. Uvijek smo u kontaktima s njima. Pa da nije to samo takmičenje, to bude jedno lijepo druženje, sklapaju se prijateljstva. Hamza, da li ti imaš prijatelje iz drugih klubova, iz drugih država? Naravno da imam. Imaš. Eldine? Također. Odlično. Evo, Muhamede, na koji način ste se pripremali baš za ovaj miting i koliko je tebi kao treneru bilo? Ovako, mi smo
dosta ljudi koji nas dobro poznaju naš klub i u atletiku. Stvarno, ove godine smo imali, prije ovog mitinga smo imali više od 20 samo državnih takmičenja. Mi smo svako, znači neki 7 dana na nekom od takmičenja. Da li bilo državno, da li bio miting, da li bila neka promocija atletike ili nešto slično. I stvarno smo konstantno u nekom, hajmo recimo u trenažnom procesu i gdje smo, nisu neke sad trebale posebne pripreme. Više smo radili na nekom oporavku, hajmo reći. Ili recimo tehnički da se popravljamo, gdje pravimo neke male greške što smo pravili pa popravljamo na tome. I tako da mi stvarno treniramo konstantno. Svako drugi dan trening traje recimo 2 do 2,5 sata, jer atletika je čudan sport kad ti moraš da sve, recimo, sportove upražnjavaš kroz atletiku. I tako da stvarno dugo traju treninzi i tako da s takmičenja na takmičenje je stvar najbolji trening gdje ti dođeš i lijepo se zagriješ i lijepo odradiš svu gimnastiku i potrudiš se da ostvariš dobar rezultat i tako da se vežemo recimo na taj neki, hajmo reći, lanac i tako da ja nešto nisam posebno jer sad sam, evo, kao što sam malo rekao, da imamo ta takmičenja gdje ja odmah u mjesec dana znam, bilten dobijem i recimo kalendar, ajmo reći, takmičenja, gdje ja odmah zaokružim sebi koja ćemo, hajde da napadnemo maksimalno dobro, a gdje možemo recimo da odemo s nekom drugom ekipom. Ja bi isto istakao da na svako takmičenje odemo, ajmo reći, izmijenjen sastav. Imamo, znači, širok taj rester gdje stvarno, ili zbog njihovih škole, jer oni su mlađi gdje završavaju 9-godišnje, gdje imaju malo, hajmo reći, nekad malo, hajde hoće da popravi neku ocjenu pa moram izlaziti u susret i po tom pitanju. Tako da ja onda njih malo poštedim, a odvedem neku drugu, hajmo reći, raju ekipu i stvarno, možda je to jedan veliki plus da se više dokazuju. Jer sad kad odvedem ja njih neki 20, hajmo reći 5, već koji mogu medalju osvojiti i odvedem neku ekipu koja je tek tu počela s nama i da vidi da se u stvari upoznala šta znači to takmičenje atletsko i tako da se dovezujemo na to sve i onda mi je stvarno čast i zadovoljstvo što pravimo ovako lijepe rezultate jer imamo i veliki taj rester. Jeste, a i atletičari imaju zadovoljnog i sretnog trenera, je li tako? Ajla, koji si ti razred završila? 9. razred si završila. Koju ćeš srednju školu upisati? Mašinsku. Mašinsku. Lijepo, evo, da li će ti sada i ovaj raspust dobro doći da još više treniraš ili da se možda i od treninga odmoriš? Da više treniram. Da više treniraš, svaka čast. Hamza, koji si ti razred završio? 9. Isto 9. Šta ćeš ti upisati? Građevinsku. Građevinsku, pa lijepo. Ti ćeš također trenirati tokom ljeta, nema veze što je raspust. Tako. Samo se pripremati. Eldine? Također 9. Također 9. Koju ćeš? Žiš. Koju? Žiš. A Žiš, pa fino. Fino, baš ste se lijepo rasporedili. Ti ćeš trenirati također? Također, samo trening. Super. Evo, Muhamede, također ste bili u Beogradu, je li tako? Zadnji put kad smo bili ovdje gosti, najavili smo, hajde recimo, sljedeće takmičenje koje je trebalo da bude, to je bio Beograd, znači susret gradova koji se održavao u Beogradu na stadionu Vojne akademije, gdje tad smo otišli 2 dana prije pa smo i radili treninge na stadionu Crvene Zvezde gdje je stvarno bio lijep doživljaj i neki su bili prvi put u Beogradu i oduševljeni su gradom jer smo imali priliku da prošetamo na večer gradom, da kupuju neke te suvenire i da upoznaju i Sibilj i sve ostalo i one neke, hajmo reći, druženja koja ovdje ne mogu da sretnu. Ja prvo nisam znao da ima to. I stvarno, Beograd nas je baš oduševio, a što se tiče rezultata i svega toga, tamo nas je išlo 30, s tim da je bilo i 2 trenera i naša direktorica Vaida Koć koja je konstantno uz nas. I osvojili smo 6 medalja, u više disciplina je bilo raspodijeljeno. Dok recimo s područja općine Hadžić je Ajla Reizbegović na 100 metara zbog malo zdravstvenih problema nije uspjela, koja je bila u konkurenciji 100% za zlato, ali zbog zdravstvenih problema je stisla zube i istrčala je tu stoju i bilo je drugo mjesto. Dok je recimo Eldin Boja na skoku vis bio 3. I što je stvarno, to je recimo bio za jednu stepenicu više takmičenje, recimo mlađe juniorsko, 1-2 stepenice, dok su oni recimo pioniri dječaci. I tako da je to veliki uspjeh.
i ovom prilikom ja im još jednom javno svima čestitam. Gdje trenirate, gdje se pripremate za ova takmičenja? Evo ovako, što se tiče Atletskog kluba Sarajevo, Atletski klub Sarajevo ima sve uslove za treniranje od recimo staze koja jest malo na nekom potrošnji, znači dala je svoj maksimum, ali ako Bog da ja se nadam ne samo za atletičare Sarajeva nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu koji žele da treniraju, da se bave sportom, da skratimo neke recimo probleme među omladinom i tako da bi ovo priliku apelovao da se malo sve ove institucije malo probude i recimo da se potrudimo da napravimo recimo da popravimo tu neku atletsku stazu koju mi već imamo. Ja bi čak bio zadovoljan da imam i tu stazu. Ja sam počeo od sekcije gdje su Fadila Mešak i Vahida Kočić i profesori s područja uz njihovu saradnju, znači profesora iz Muhamed Čović i Ferid Ramić, koji su me lijepo stvarno primili u školama i odriješili, hajmo reći, ruke i njihove direktorice i direktori, kojim se ja ovom prilikom stvarno zahvaljujem. U stvari da nije bilo njih, ne bi ovo sad do sad bilo takvo. Onda smo dobili neke, recimo, igralište koje raspodijeli ima svaka škola, naravno. Tu smo trenirali, ja sam vodio te atletske termine, recimo, odmah ću krenuti da kažem da sam ja to radio volonterski, znači nije bilo odmah daj mi neki novac, daj mi nešto i tako da sam ja to radio i stvarno postepeno pojavljivali smo se na takmičenjima recimo Cicibani i Pioniri gdje smo stvarno odmah kroz rad pokazali da ima tu materijala da se napreduje. Sad smo mi ima tu pored u Hadžićima gdje smo sad stvarno mi konstantno, jer daleko je nama da idemo svaki dan, treba ti s prevozom sastaviš 4-5 sati sigurno, znači iz početka grada na kraj grada i to je stvarno puno, a i druge obaveze škole i šta ja znam. I tako da ja u mojoj karijeri ja jesam išao to, ali i kad sam mislio da u stvari ja sam svoje dao maksimum, pokazalo se to, taj neki, hajmo reći, taj dar. U stvari, to ću da kažem da se svaki, znači, trud, rad nagradi na kraj. Znači, kad sam mislio da sam svoju karijeru završio, da sam sve završio, ukazalo se ovo da dobijem tu funkciju trenera, to jest da radim u Atletskom klubu Sarajevo gdje sam stvarno ekstra počeo. I sada bih istakao, ja sad kad bi pokazao gdje mi treniramo, što ja ovom prilikom zahvaljujem opštini Hadžići stvarno, ali ja kad pokazao da mi treniramo na jednom betonu, a da pravimo tako dobre rezultate, mislim da bi se mnogi zapitali da li je to moguće u stvari da se ovo dešava. Čak se prvo ja krenem od sebe da ja ne vjerujem, ali ja opet kažem, navikao sam na te uslove i tako da mi je A takve rezultate atletičari postižu. Da, postižu. Nažalost je to tako, ali evo ono što je neki sljedeći korak, vaš je kamp na Boračkom jezeru, je li tako? Da, pošto nam je sad recimo završena ta neka polusezona atletska, gdje ćemo još otići ako Bog da 23. smo pozvani isto u Sremsku Mitrovicu, mlađi juniorski miting, gdje ćemo otići u punom sastavu, gdje ćemo iskoristiti dječake i djevojčice da krenu s nama i tako isto i mlađi juniori i juniore. Tako da očekujemo još tu da dobro odradimo i onda idemo, hajmo reći, na jedan odmor, a u stvari radit će se 2 puta dnevno trening i imat ćemo isto kupanje, druženjima. Ja sam bio već tamo na nekim razgovorima, pregovorima, gdje sam na licu mjesta vidio da šta u stvari posjeduje se sve tu i tako da sam odlučio da odemo za početak 5 dana, da tu budemo, boravimo gdje sam obezbijedio i 3 obroka i spavanje, smještaj i sve znači i da odemo se družimo i da naravno napredimo još bolje. Ajla, da li se raduješ ovom kampu? Naravno. Hamza? Također. Eldine? Da. Također, jedva čekate? Jedva. To će sigurno biti i jedno lijepo druženje i onako naporan trening koji će se isplatiti u svakom slučaju. Ono što je interesantno što nismo spomenuli da je Ajla za svjetsko prvenstvo, tako za 24 stotinke trebala da osvoji taj plasman ili ne? Šta se to desilo? Šta se dogodilo? Tako blizu? Ajla je s nama, kao što sam ja tu, recimo ja sam nekih godinu dana tu. Sada Ajla je recimo neki 6 mjeseci
gdje smo ove godine, ona je recimo istračala 100 metara 12.67. To je recimo za jednu djevojčicu od 14-15 godina rezultat stvarno dobar. Sada imamo recimo norme za mlađe juniore na svjetsko prvenstvo, dok je recimo Ajli trebalo, znači neki, hajde recimo, pola, stotinki, šta ja znam, dok sad recimo Ajla je napredovala stvarno dobro i sada joj treba za iduću godinu koja će se održati svjetsko prvenstvo u Kolumbiji, gdje sam ja jučer saznao, znači ostalo je tačnije 363 dana do tog takmičenja. Ajli Reisbegović fali, znači, 24 stotinke, gdje ja, hajmo reći, da nekaj sad obećajem, prvo moramo se paziti povrijeda, sport je, ukoliko se desi neka, ne daj Bože, povreda, sve pada u vodu. Tako da ja mogu ovom prilikom da obećam pa neki, barem 80% da će Ajla se plasirati na to svjetsko prvenstvo, što je bio stvarno veliki uspjeh. Ajla, da li se ti nadaš tome? Naravno da nadam da ću uz dobre i jake treninge uspjeti da rezultat ostvariti. Mi se nadamo da će to stvarno tako biti, baš bi nas to obradovalo. Evo, Muhamede, da li ćemo spomenuti još neke projekte za naredni period, neka dešavanja? Pa vidite, mi kad odemo na takmičenje, prvo što je Sarajevo, znači Atletski klub Sarajevo je stvarno, hajmo reći, ime gdje su uvijek bili tu, znači, ljudi i dobri atletičari i gdje uvijek dođemo i kaže poznaješ li tog i tog trenera, poznaješ li tu i tu osobu i konstantno se to veže, tako da recimo mi smo sad u Sremskoj Mitrovici dogovorili u Prnjavor početkom, pošto će sad biti august, te ljetni raspusti, te odmori, te kraj sezone, polusezone atletske, gdje startujemo recimo u septembru, gdje ja očekujem stvarno puno takmičenja, a već smo u pregovorima recimo i sa Prnjavorom, pa imamo na Sokocu državna takmičenja, pa imamo u Zenici, pa u Banja Luci, tako da stvarno puno takmičenja. Uz to imamo razni mitinga, recimo mi posjedimo u Čitluku, ima berba grožđa, stvarno ekstra takmičenje, znači od mali do najveći takmičara, tako da smo prošle godine nas 2 autobusa i 1 kombi krenuli u Čitluk, gdje je stvarno bilo ekstra i tako da se nadam i ove godine isto tako. Uz to i čekujem, ima lijep isto tako miting u Splitu. Atletski klub Hajduk koji organizuje. Odlično. Hvala puno, Muhamede, što si izdvojio vrijeme zajedno sa svojim atletičarima, što ste bili gosti u našem jutarnjem programu. Ja vam želim puno sreće i nadam se da se ponovo uskoro vidimo sa novim rezultatima. Hvala. Ja bih još jednom da iskoristim priliku da se zahvalim Alfa TV, koja je konstantno uz nas, koja nas podržaje maksimalno i tako da stvarno sve pohvale za vas. Hvala puno. Ajla, hvala ti. Hamza, hvala tebi puno. I Aldine, hvala i želim vam puno sreće u narednim takmičenjima. Hvala puno još jednom i družimo se naravno ponovo. Ako Bog. Evo, poštovani gledalci, dok se pozdravimo sa našim gostima.